Dojemo ono što nam je potrebno. Kako se čovjek treba odnositi prema svojoj profesiji, da nije neki radoholik, da ne nalazi u besomučnom radu utehu, nego da se radi koliko je potrebno. Evo, tu je baš pre neki dan bio jedan mladi čovjek koji se nedavno venčao i svojoj ženi je rekao, odnosno svojoj budućoj ženi je rekao prevenčani, slušaj ti kažem jednu stvar. Nećemo biti klošari, ne sekiraj se, ali budi siguran, samo da znaš odmah, sad pre ovo, da ne kažeš da ti nisam rekao. Ja neću trčati za novcem u životu. To moraš da znaš. Do Boga je, možemo da budemo bogati, možemo da budemo siromasi, ali ja za novcem neću trčati. Ja ću trčati uvek za Božijom blagodaću i za onom radošću koje mi to pruža. Jel tebi to, sestro, odgovara? Odgovara mi. Ok, idemo da se venčavamo. Znači, i na taj način oni će znati, Bog će im otkriti kako se živi brak, kako se vozi brak. To nije jednostavna stvar, čovječe. Kako se vozi jedan manastir. Pa nije dovoljno samo da ja okupim ovde, da ih imam 10-15. I kao sad gotovo. Pa gde gotovo, čovječe? Tek početak. Moramo svakom da vodim računa 24 sata. Tako u braku. Stalno mora da se vodi računa šta je to brak, kako da vidim šta, kako, gde, razgovor i tako dalje. Onda, odnos prema deci, vaspitanje dece, odnos prema svojim roditeljima. Recimo, ako imam majku koja smatra da je sve zna bolje od moje žene. I kako se kuva, i kako se dete pere, i kako se dete doji, i kako se, ne znam, pegla. Dok neće moje žene puknemo, kaže, idi bre, čoveče, sam se udala za tebe ili za tvoju ženu, za tvoju majku. Znači, i to je jako važno. Mora poštujem svoju majku, ali ne mogu da dopustim da mi rasturi brak, čoveče. Da se meša, da je i u loncu, i u kolevci, i na kraju i mom bračnom krevetu. Ili obrnuto, nije bitno da li je moja majka, ili tašta, ili kogod. Znači, kad čovjek živi pravoslavno, kako su naši stari živjeli i preživjeli sve moguće muke, golgote i okupacije i pokušaje da nas zatru. I niko nije uspeo. Zbog čega? Što smo imali velike aparature, fabrike, oružja, Eiffelove kule, avione, kamione, vasionske letilice, ma jok. Zato što smo imali našu veru. Ona je sačuvala i ona će nas sačuvati. Prema tome, ko tako živi, njemu Gospod Bog sve otkriva. I još plus, ako pita svoga duhovnika, i ako pita svoju majku, i svoju babu, i svoju prababu, koje su pokazale svojim životom, i naravno i dedu i oca, koji su svojim životom pokazali da su preživjeli ceo život, da su ga vozili kako treba i da su stekli smirenje, ljubav i razum. Onda uz Božju pomoć i uz pomoć tih naših bližnjih mi onda zapravo stičemo znanje o životu. I onda i mi po Božjoj blagodati, jer smo ugodili, jer nismo propastili sebe, onda mi dobijamo tu blagodat da možemo jednog dana drugom da damo savjet. Monah, sveštenik, iguman, da on jednog dana može drugog da rukovodi ili u svetu, otac, majka, čovjek na poslu, bilo gde, da može da bude čovjek od integriteta, da mu dođeš, da ga pitaš, jeli brate, kako ovo, kako ono? Jer znaš da je ostao čovjek kvalitetan, da je izbjegao sva iskušenja, a ima ih more. Kako otvoriš oči ujutru, tako kreću iskušenja. U kući, na ulici, na poslu, bilo gde. Uopšte nije lako provesti život kroz te sile i haribde. Tako isto i kada smo mi aktivni u crkvi, kada se pričešćujemo redovno, obavljamo molitve, sve ono što pričamo ovdje 100 puta i što cijela crkva trubi onoliko, mi ćemo isto tako vrlo dobro znati kako se deca vaspitavaju.